Wengeneza wethu sibona laphana ke ukhuzani edlulisa amazwi okubonga ngomcimbi uhambe kahle wegcwalisa ispring picnic. Kodwa phama singena ukujaba wenganiza wethu uncomathelele lithuba ake nginibingelele ngimboso City MTV ngithi nje masaqala ungenala kule channel sicela wenza ukulungela upress phela usubscribe no notification bell uzibe emathubeni amahle wokuthola wonke amavideo azophuma la kule channel. Ayike wenganiza wethu sibone laphana kukhuzani ngena phana ekhasini lakhe lezokuxhumana la Facebook lapho khona edlulisa amazwi okubonga ngomcimbi uhambe kahle izeke noma ke ebhale phana ke amagama amancane engicabanga ukuthi mhlawumbe sokuphuthuma besenzele ukuthi ke impela abantu abangaphumelanga kulomcimbi babone ukuthi cha zonke izinto zihambe kahle. Sethemba ukuthi ke usazokhipha ke istatement okambe umbhalo osemthethweni wokubonga phela malunga nawo umcimbi ke wenganiza wethu. Sibonile ukuthi ke abantu ke bebegcwele bephume ngenkalo beyokubona phela kulo umcimbi bedle indwangu nje emhlophe nje qhwaqa ke wenganiza wethu ubani ke wayicabanga ukuthi kuMaskandi ungaba nomcimbi oyindumo ezulu njenganawo ke lo. Hayi ke wenganiza wethu ke thina simbuso sithi MTV sithi ake sibambe la kodwa nje uhlale nathi sohlala nawe till ivideo elandelayo.